Yamwa Adom TV. Nkwa Hia, Jumadi so na yadwoada mebo so mede to so ensia. Eti ho hia se yetena se na edi nkomo hye se de yapomden ho nsem no etie. Na asifim bebre areho na enwanwan so 2017 no mu 31st October ene beto dwa se stroke ekum enipa mpo dodo esen malaria 2017 ya 2018 ya 2019 mu no stroke ekum nipa dodo mpo esen malaria wo for hamu nchemu a emu aduanan 40% de ye de wo mo ekwa yeresabia hardly so mbe survive just etimi ekum wo mo etina ne ehu hia pa se stroke ye di hu nkomo na de emebunu no kra na ya na enwanwa young ones yes stroke ache no committee ye me mani fi ye de stroke de emre wane nkokora no mo nyini na eche enso ne mrantie ne mmaba wa mrantie no pa ne ta happen ma no po de megusa doctor na o akere me on na ha wo mo tie hu hia pa nwumre men na ebedi nkomo no bewie no ahu so wasua ade nti won na ba bia nya bia wotumu se hwetwe ko stroke mu a na ne nyina ya twe ho afiri ho Nkwa Hia 9:30 to 10:30 pm adwoda nwumre bia na ye de bro medi afia mankwa samakula boafo bi adaroma eno mbo ye chidom ne ye de bro wo ye kwa akwaje won krato ne ye ba pe mi doctor akere ne ye di nkomo Yamwa Adom TV. Nkwa Hia, Jumadi so anwumre se me ho ayofa fasida ma Suzy Sika Boutique. Wono ena ama me atade papa bi ewe top and down. E me yasa mete ho. Kam gina ho hu se bibia boso hihye yi enso kama. Tosh de wa hunu dada nti. Wadi hu adanse e fe panti ya koda ne Suzy Sika Boutique. Eni ensawoso e bia ni age anwumre pa fi se enkomo bia media bia no. Emane ni jisa na ya mpese mahwefo nyina aye hese bribia osre more release pressure ni bi so ho ponzo age ne fans enti anwumre ye wo doctor Edubuaten e wo ha o endpoint homeopathic clinic ko far by edu se ye ni je pa because dog bad ya ze be biewu e dia maye dog anwumre ye mu ajo mejo so na bibia boko de yankopon da roma bibia boko is over so utumi kra dressing no Kaka kamizisia. Anyway, to me. Doctor, to me cry. Enti doctor na nyumo ba boy na edi nkomo afa a year stroke ho ensem. Page 1 salon so na ye miti no. First da na ma anadwo mosquito coil won na ya boafo na ntontom abawo. Mesrew yenya mosquito coil ni bi anadwo de no. Yemfa nkunkum wo mo sebe ya yenya atiridi ana malaria bia thanks to you computer clinic. Yeda doctor akpe as papa hypertension ana asthma ne how ana se nyawa ahodo bi diabetes nom ni ade a besori akọ thanks to you computer clinic wom na ebo ye chidom wom wo kua no suhum asaman kese ekwan no so fra wom wo 0205 961109 0205 961109 nane Dr. Nimkomo fidie no gu ho kono ye hwehwe ni padua no mu emfa emaw dog mi samu akọ ababiem ye can stroke ho asem de but I didn't think no as a stroke no young ones nko na che wo mo de na asesa de na emabunu no anka wo sada che wo mo ye adwumaden wo mom na stroke na che wo mo mpanimfo a yesusu wo nyini nti ka bibi sa betumi ato wo no wo mom nam ho yo meda se mechia ahwefo nyina na maka se before I meba sa question so no beka se stroke yi ade a no meba so. That's right. Member bebusa o ye ka se stroke aba pese me hunu de entia. De entia mana basa ne se o hwe stroke ya de wano a o hwe ne causes no a meka se egina noma be miensa so na de sa de ne ba. Ye wo ye lifestyle ene ye wo se ye medical conditions ene de ba. Ene ye wo se obi wo so kra no a se de o kan from beginning say mema ne ma wan am ne touch o money on kono because yade bi wo a ya mi ehunu say anase experience am ehunu say itimi obu ha itimi che mema more obu itimi nti o hwe a mema no so by mere fact say wo ye bema no ya na mema no stand high chance of getting yade offensive stroke no dan say ema ebitimi ede enya na wo lifestyle no a eno na mabunu no yen ye di focus pa nti bo se do courses no a
ye be chechirima ye be da ye chese ye be dosuko ama manfo anyina ate ase se ye lifestyle no ka wo hwe pa nka first ne ye ka stroke yade de a na nka ye nkokrafo ana se nka merewafo obi yenya be 70 years na ontimi nko ba bia de obedidi no hwa na obetena da ai bibia no na nka beti asise nipa ne wonya stroke ene so de obu ha 18 years 20 years ebi mu kwa below na nipa no wa dey wonya sa emubu yade yewese ene nti no de ma ne ba pa no ye lifestyle ene de sa yade ye fe ne se stroke no ama yele young people no so inya sa yade no na say style bi asesa yasesa the norm no say you see medically no nipa you are what to eat de ko mu no ye ka da aduane what to eat no a nsuo nyina no eka ho ye kwan a ye nsa nom because wo hwe maybe etwa mu say ye ka so obi nom nsa ye nanam a ye obi be ka say oh ensa de emsemre bi ye program bi say about alcohol I think last year obi wie obi fair bi say say oh den say nanam nya no mo nom nsa na me ka me man that scenario ni say ye nanam kwan no mfa so mo nom nsa no enne nye sa ne ye nom ye nsa bia wona na wo nsa kotoa na bia wahye ene si tifin ne mpa tifin a sansa no bia wo toto glass bia ketua bi eda wate se obi ewuo na damfo bi because wo ya wo manyinyini tie dia wo monafofo no mo meti no nko na ewuo bia 80 years 90 years na rehwa ti arehwa chelo pensionia wate se pensionia bi ewu to no wote ye no ana sa ato na dwendwene the next person emi ana se eye kwadwo mensa edumo se na no wa de watwa kakra so hu no de kakra gu fom eno kwansa no kra wonu a wo de kakra se jensa no se tot no obehwie no a wo de be half kra se gu fom onum ni nyina mbo etie no na tot no kra no na ene so de wo ye lifestyle no a in fact Easter Monday ne yi in fact say Adom mwa mutibi twaba me hwe TV so news yi say young boys yi go bia kuransa aye mo obidin ye mo nsa bia din but obi kuransa che say nsa na utimi say otwene mi so ho eti ene no hwe lifestyle no a se de enke enum nsuo anke nsuo nke enum nsuo ye no nsuo guna nanka ensa nke ensa no ka yi boni be se wo se ka we sip alcohol ensa ke enum na guna ensuo ne a obetuma fa bottle ba ko na de tuauti na ko abono gona ene de ene na body ne hia because body nansa no 70% of the body nansa no is based on ensuo so hu ensuo de nka wonnom a ke nipa de nka wonnom a se ka kurasi bi o de nsa bo ayimu a na o tu nsuo ne guna numu a na waye de wa men no ene no yenye na sa ne ensa ne momo no abehye nsuo na nan enti obi num nsuo a obi ha the whole day kura no one bottle kura no ana on ntimi num nsuo no nwie onum kakra na gentle o de asi wo onum nsuo na gentle na enmo ensa no so de okura no a utimi se oye guy eno na edisa eno no eka ho ene ye lifestyle bebre nti yem se edu course na ye be dosu kopa ama yam ye hu de nti a ende no asesanye duabo bi ne ye boyen na mu yenya no yesuban no ena ama ende bon say young people no develop yade a ye stroke no ene ye nyina ye nsempa nti ye hu hia menna so hu ye wie pepepa obetimi ada na wo dan so no na wadwene ehu se the doctor ka no ye lifestyle ye bibia ma ne brosho ye beto ye na no mo ye ene wo kan say even say wo bottle no a cup ketwa no kura wa say hwie fa egu forman sa no wanom ketwa bi ye so ye de em say ye challenge kura but aside no so no eniema bi so wo ho no mu a eno so keka bomo de stroke no eba ho komo ene yedi na nwumre yi won Nkwa Hia dwumade so adwoda nwumre bia no nkono mpa mu ye tenase ne ne adokotafo adi nkomo medi afia amankwa tamaklo ye ne Dr. Duboaten ene nwumre yi edi nkomo nti ene dog mayemra stroke no so stroke no ankasa ye dia yo meka ye ka stroke a medical ye beka de cerebrovascular accident cerebrovascular accident na na se kire nyina no ene anasa wo de batwi mu abeka se mubua yade na before ka me call the definition me ka se stroke yade a one of the few yade a anybody say ni ebia me bei me ana me tu me ka na ma be studio ha me ho odin kama metimi nante ekoba
stroke ntino na nne obi wo ha wadane disabled and I say wadwojo stroke ntino obi wo ha ne yere wo ha ohun no ade fa de ka ho yes and funny because a matchere definition no obehunu say ya adwene mu yade e stroke nti obi wo ho kra no na yere wo ho a onim say ne yere nie yes ukọ mo a omanya stroke ne wo ba resabia na obo so bi mo stroke no otimi oba ne timi gina wo de ne ono na de ni kunu aba hospital no otimi say say awo ye hwan ya yes ne ba gina ho a onim say ne ba nie stroke nti no we de mpanyimfo mani ma obi wo ha obegya ne nan a onte stroke nti obi badwon so a ene no wonte gisi abɔ ne pampers awo nti eyade a ye ka na eyade se obia no oso obia se bi nti obi ofie a unhu na sam do mi ntwa no ye kwa basisi anu aba ba kyerɛ ye stroke no anka be ode ne nam ye de ne otumi se ebetumi ato obi at any time ye kwa basisi a ye ato aso Yawa kwaba Adom TV na wo hwe no ye di nkomo afa stroke ho Mr. Omen no what empower show pa be say ambasi ye nyina ye nsuade ne ye hwe kwan ye be fa so bebo ye nkwa eho eban ye ne Dr. Duboaten aguso ha do ye nsa mo akwaba na before you go break no wa church wo de wo teacher dey always a teacher or the fa ba bi sa na o de aba besi nti wo me ye hunu enioma no se de etia ba fe na aba be kire stroke no esi stroke no ye den yo stroke no eye adwenmu yarewa ye ka se adwenmu yarewa na je se de pa che nyina no se nipa de se ni bia no o se moja akoma no pompi moja no a o se timi fa honam duane ba bia including wadwene mu utiri mu eti se mpembebiri no ano se moja entimi ni afusane anko wadwene mu se bia entini ne mu asisie ene nti ama moja na entimi ni afusane ankom ana se intini no epai na no intini nsuo emoja enwunugu utiri mu a ene de yade efense stroke ba e obi ka se moja de de no de sa de ne ba emoja e wo ho no eno na enipa de se ni nutrient aduane a ebedie no ne pa wa aduane mu no so hu eno no ho na moja na de ho na efa nti adwene no so no need sa aduane enne pa no na itima ye adwuma when aduane ba bia hia sa ne pa no ensuo enframa pa aye beka ne se oxygen emoja no ene peke sa de ne nyina na supply the ama honam duane nyina eti se adwene no if adwene no is starved from moja anase sa adwene se moja entimi eni afusana nkom sai bia entini ne mu ablock na ama moja na entimi eni afusana nkom anase entini no epaya e wa adwene mu a ene mpem bibiri no ano de yade efense stroke eba enti e ka stroke yade ni nyina de kan nyina ne se se moja entimi ni afusane anko wadwene mu se epaye enti a se de ensuo wo tubes ensuo efam ko fie na wo expect ensuo na ebia ensuo no ebia na tube ni ba bi apai epaya meaning se ensuo no ebenwunagu enuru fie okra eno no yade ana se ebi mpokra no a se ensuo no tube na ansa no ebia de bibi na blocke enti de blocke so a either se yi na ba na bepem san so anu so entima ensuo no ntimi enuru sa so pepe ena se ntini na pai ntina moja edi mafusane kwa adwene mu se paya na se e blocke se bia cholesterol ena ebe blocke no a ena mpe bebiri no ano e de yade efense stroke eba enti e ka stroke yade ni nyina no a na se kire en nyina no enti na se ya adwene no anti e de na ya na o ha na abeka wonsa e ho na ya se aka ne nan e ho ya se aka na no stroke ni nti ama na no na dane sa yo afia we a very important question pa the kese ne say unim say adwene no e dey control honam dua ni nyina say make say retentiveness say wo betimi a recollect ekora no igina adwene no so hu you can say the nervous system no a can nervous system consists of the brain, the spinal cord and now what nerves no I just electrical wires be a honam dua no nyina and then na enipa de seni se wonam a no na ebe connect communicate with the external environment enti fanza se bia wonam
na wo do se wo nan e poli bibia wo nan e poli ye no but adwen no o se send signal no e de ma adwen no na adwen no interpreti e kire wo se wo nan poli bibi ana se bia obi kura se bi nani oye visually impaired e kura wo di nsuo si ho a obetimi ode nsa hye nsuo ni mu a obetimi se we ye nsuo hye we ye nsuo nwunu we ye de we ice water we see we eye san nerves ne be pick information na pick ye no na a lazy e de ama wo spinal cord no na spinal cord no so no e de information no e de ama adwene no na adwene interpret in less than a second so it works say more than the speed of light say ka obi the torchlight also torchlight and the we are it works more than the speed of light na communicate enti say empebebere no ano saba ko eye distorted e affect sa function na aka no enyina eno nti no bo se wo nante sensitivity won obi okra won tehwe eni sa no nyina ti no kra wonte ajojo eni sa no nyina na so obi okra no a se bi se da mi kan from beginning no eno nti no ontimi obi kwa ntimi nkasa stroke no ontimi kan obi a obi wa ne de no ne kasa kra timi ko off kra ya obi wa because be partially say obi wa ne de ne be partial obi a okasa abo se ase ne hwene no abo ena obi so ono de ontimi nkasa kra se bi ase obi a yes ena obi so okra no so on recollect hwe just on kai hwe eno nti na abo se bi obeja na wonte obeje so wonte ne beje na wo hunu we wo wo hunu nti ne life na nsansa wo no nsuo just fufuo kwa na wo a obetumi di ayedai abon nsuo mu a wo ntimi hunu se we ye no ye nsuo taste ne kura no taste kura no e affect that's right the severity of the stroke wa nipa de seni no obetumi ayedai obenya ena be kire wo se de bisi aye wa ene ya sam ene ya mra causes no ne nhwe ne causes no se de bisi kan ye no me kan say basically your lifestyle and medical conditions I mean share with the medical conditions no medical conditions in be to say yade bi efe ne say diabetes so binya yade efe ne say diabetes ya empem bebre no ano so empem bebre so one control no na sugar no ekosoro bebre no ano sugar na ekosoro no na say glucose level no wosoro all the time no e weaken sa our nerves no eni ntini no sa blood vessels no etimi weaken no ne weaken no empem bebre no ano ebedrum bi no etimi e dai itima sa tubes no etimi ma na breaki ana say itima na leaki etimi ete no bo se na itima bo se moja enwunugu sa dipa enti yo mo diabetes no so diabetes yankasa wo diabetes ya automatically no ubenya stroke nemom no se we take medication to control it there and then the chance of getting it no very low nemom no so sugar no ekosoro a eno no timi result in inside here and na yade bi te say cardiovascular problems ana say me kan say akoma yade akoma no ne pompi moja efa honam dua ne ba bia enti say mpem bebre no ano say akoma no ahoɔden no wo fom a intimi pompe moja no so ho eno nso so koye one of the medical eno so be one of the medical courses no itimi ko fa yade ya fe ne say stroke no eba ene mpem bebre no ano so no ukofa yade bi te say high blood pressure moja broso se o pressure no wo soro bebre a eno so timi kofa ba ena pressure no so wo fom so bebre a mpem bebre no ano ya na ye kan say shame fifi ho bi sa o pressure no say ye normal is the pressure no all the time no say no so wo fom a eno so etimi kofa oyende anansa yade ye fe ne say stroke no eba be so ye wo ena mpem bebre no so no say wo nerves so break it down wa communication network no nerves na just electrical wires so honam dua no hu nyina enti say no break it down wa mpem bebre no ano so no eno so etimi kofa stroke no so eba be so ye nipa da sani ena ye wo lifestyle ni bi lifestyle no so no ye be kan say excessive say intake of alcohol and as a consumption of alcohol said yes num ye nom ensa ema ne boroso no mpem bebre no ano so kra no ekofa yade bebre ba one of the causes no ekofa bibia efe say stroke no eba smoking no itimi kofa sai ye ne ba obi wo ho a mpem bebre no ano
yɛmfa ne sɛ yɛ lifestyle yɛ nnuane a yɛdie nnuane a yɛdie so obi hɔ na kyɛ sɛ aduane a wodie no cholesterol that's right mami o sa say ne ko ne nsa ne nyina no that's right asa achia wo so bi style bi nti no de na sɛ ohwɛ ne nsa no ayi no a obi okwa na ne nsa no ontimi sɛ de ɛhyɛ no a no entimi na hɔ ebi ana obi okwa na bebre no a no stroke no bebre no akra de ya na de omo de ne ye ne sɛ etofom sei ne nsa no ontimi mpagya emom no enko soro nti sɛ bi ɛyɛ ka etu ese no ohwɛ de ne de sitie no a na sɛ level no a ne nsa no wapagya aduro no ebe difficult so obetuma pagya ana obekɔfom ebetumi akɔfom ne mo mpɛ bebre sɛ betumi ayi dai akɔsoro no so hu no ɛna ya na ɛyɛ yi pa so hu na papa yi o so oba yi so enti wo hwe omo we mu nyina no a de stroke no ebetumi ayi dai ebetumi aye nipa no kozo bi wo hɔ a ɔno de ne otimi ɛyɛ dai etimi de ɛte wo sei no a na je sɛ ɔno de ɔno ɔyɛ ne tie didim obi okra no a wontimi enye dai ɔno nko ankra no ntimi ntanase yes obi usu wo ha ne de ne betimi aye ne such a way sɛ obetimi ayi su quadrat ana bi obetimi ayi su sa stand no de na aso ne samie no so mu no na obetimi de ayi da nante obi betimi ayi su poma obi su wo kwa ne de no onam a je se wotwe ne na ase edi ta me kire se stroke no obi ti na me ka se etimi manipa e disabled ye wo no utimi nante utimi koba so papa ya wo obi o we ebi a na ono a timi ye dai ono a timi ekɔ ne ba bi ba na onko no ba enne wi sa quadrat ne firi n'animu a waka dem na je say amana disabled no je say ono onye able biem di ono a pese ono a timi ye no ontimi nye de enye ema ne nye yie on na ye wo no ma bebre ennuane a ye die so hu ennuane say too much cholesterol giving food so hu ennuane a ye die ye ni balanced diet eti sa no ma no so etimi kofa bro so a cholesterol no so bro so a eno so timi sisi ye ntini nim esusi mu a ema mogya ne ntimi ni afurusane eno so enko mu ena mpem bebre no ano so no ye exercise so hu exercise no enipa once ye die no a de bia adwane ye a part of yen no o say honam dua no so no ye wo si ehia say ye de ye kentene honam dua no enti si ye ntimi kentene honam dua no emma the joint no enye entimi movie no nko ne ba eno so mpem bebre no eno so timi ba enna ye obibi ti stress stress ya be piem stress enti no say stress level no so no mpem bebre no se wosoro a eno so timi kofa yade bi te pressure ne ayi no eba na eventually no eno so kra so akofa yade offense stroke no aba enna obi su wo mpokra na wanya stroke ne bi da obi a wanya stroke da bia no ana se ohwe stroke na nsansa no a ye obe say two main types of stroke ye obi bi beka say ischemic attack and ye obi bi beka say hemorrhagic type of stroke and ye wo minor type bi beka say mild stroke so hu ana say obi beka say mini stroke ana mild stroke na ana say beka say medical beka say transient ischemic attack transient na say otwam etimi twam keke enti obi wo abon say wo hwa no ano na say de wo ketrema dududu wo kasa na so ano fom so hu now within a matter of 30 minutes no abo an say no was about track o say na so wa beka wo so very steady wo hwa na say de wa no say de chia bi so hu ana say wonsa no kra bi a wo pagya wa wo de wonsa bo so wo pagya na say nsa no wo pagya nya yie wonsa no wo te say wo tehwi wo wonsa nim ayi titiri tete den titiri no kwa de ye wo level bi a to bi wa na de no tete ayi dudu asa de ye de blog pa na to ne nsa no so e bon kaye no eno no e transient tete abai no eno no obi wa ne nan na be che na wo toto no osi fam a wo de na pempem wo de wadwen se papa na ye o ka obi se wo de nan wo exercise o pompe moja aba ho tina se moja no ntimi ni afusa ne nkoda side no se wo tina ba bi fa ko che saa na wo be wie no enti se taye wo saa so ahu eno no type ni bia because e bia transient eno no ba within a short while and as because mild e ba mildly so ahu e ba na ketua bi na ebo na wo tanya saa de no a let's say eno no there's a likelihood say
ya sa stroke no said the eye I chemical no man said the moja ntimi nie fusa ne nko because moja na block no e betima resolve and said the ma ntini mu no etimi pai ma moja etimi nyunu gu adwen mu no eno so no betimi de sa type no e bi na ba beso ye wo nti no basically no we mu ne normal e cause yade ye fe ne say stroke ya samo sa is you know yo twemu no transient no ono eno hu kura hu se hwe fi se betimi happen that's right obia wani na ho so kura etimi ehu early signs se bia se because se waka kakra mahu ba yen hwe said the early signs ne bitie but before dog be ya no aboafo yi ebo ye chidom pa thanks to you computer clinic nyarwa say diabetes asthma ana oba wo nsa na wo te yawo hypertension how typhoid fever mesro call kwiano thanks to you computer clinic wo so hu masaman kese na ni woni nsa wo so anajo mosquito coil ni spray wo mo so boyem pa yakwaba yabape ni yababehwe early signs of stroke yakwaba Yamwa dubiem na yansa mo akwaba mfa Adom TV Nkwa Hia dwumade so na stroke hu nkomo ne edie Dr. Cheye niema hodo bia etimide ebre ye mabuno no ekwan ye etimide bre ene nyarwa hodo bi so eno so timide stroke no eba hu nkomo na yedie na yenhwe early signs no na Dr. Moyensa sabe ya ye nam na bia bibi sisi we video mu a ye behum se bia bibi na ebo ye nkaye yo ade ba ko a ya na dan ho edi kese pa say dem si kan from beginning say etimi ma obu ha refie forgetfulness obu o de ade to ba bia afi o hwe a na aye den eno no ya ade ba ko ewo de etimi ye no so say etimi ma obu ha bu nse o ano ho ba bia obu nse wano na chia kakra ana obu okwa na etimi ma un control bo say tears no kra etimi de ana say the timidi bakasi ya obvious pa no eye se wo fa ba bi adwodwo se bia won sabonkum ana se o left hand right hand side ana se o left hand side no adwodwo eno so etimidi saade ne ba eno so timi ma se bi obu okwa kasa se o kasa no betimi atiako ana se obu ha no a e beka se partial loss of speech so ana se complete one buana de na beba but wakasa unse te waso pa wuntimi enye de ente eno no ya de wo na ya no ma bi wo ha ye bu ya nigu so eno so eye ade a mpa bebre wo consulting room a obenya nipa mbe 90% ya ombe complain say saade ne ba no omunya sa no ma no ye ono ma bi ti say numbness say ananse so bi wo se me ananse ebia mensa all the time eye frequently ya eno no ebo nka ye kese pa ana obu ha wo se me ho hyehyeme burning sensation bia ni tirimu hyehyeme me na ho hyehyeme ana se mensa ho ana me ho na ba bia hyehyewa ne no so ye frequently ya eno so ye signs ni bia heaviness bia ho na ba bia odududu so ho bia se dem sikan na obu ko pejia ne nsa kora wada kora sore no opejia nje ta ye to aso a eno so no eye signs ni bia dog ya pese bie phone lines no ho bia na yenya calls be num bi na ye yia no nti ya bie yen phone lines no bia di nkomo na aduro no bia wase bi se bi kire wadwen e wo ho wo hunu niam bi woni padua ni mu pese dog boa won so a won betimi afre numbers no egu screen ase na wo frɛ be mu anafe ye ne wo di nkomo ti ye twen mu dog mpache nti o obi so ha bo nse na wo ho a na wo ho number bi e wo so bia wani achi abo gegegegegege anansa wo ho number bi wonsa anansa wo ho number bia no e wo so obu ha se de ye de light na e shock no never shocks asa ye de bibi na e shock no anansa obi wo kwa etima wo joint na wo joint nyina bia wo kon achi wo chiri nkasa wo shoulders enyina no eye wo ya ana obi wo kwa etimi bibi e fense nervous imbalances obu wo ko na asa de ye pie na tiko asa de wo ko no wo kwa afa ana wo ko na asa de ye twa amna ato wanimu a wotu dan a ukotomu ani asem no so ba ku bia me pese me hunu pa ye se wo mo a mema no wo mo bonki bebre no fa ma bebre no wo mo tanya stroke pa di wo mo kese ne se ne bebre ne de egina
a relative say obaka se obema fa ema bebre ya na ebia wo pa ka kire se bia enipa na ofa aduro na ode ede efa because enipa na ho oden obema bia agana ho oden se de sitie obu ana ho oden mienu na obetimi ni na yere ana na ho kafo ahia enti ebisu a na opese wo ye ede ebroso eno sa na de na se wo hia lawyer so hu enti lawyer na wo be hia no na ze no na ze ukofa aphrodisiac say whether aphrodisiac medicine ana say ensa bi mu ye kura sa properties ni bi no ukofa sa no mani bi na we de wo dia ye en na betima ka say bi a wo ye ana say enuro abaye kan say tramol nti one of the effect pa na say side effect of enuro eso timi kofa ye fe na say saya de fe stroke ne ba nti enuro na wo no mo a wo de ye egwa wa bre kura no a still no wo de ye sa adwuma no eno no ene ma no bibi wetima ya ade ama na abroso ebi say ye nyina nim say so obi nom sa tramol ne sa yi no a e ma nipa ne ye adwuma ebro sere na ho den na ho den ne tie dog yen fa Benedict wa homa no so ben anyum o tie nkan ye mo adwo yo ya say no more stroke and I said you are 28 years now me who say go na ho I said stroke no more kana ho sana na mo kan Wana me some na me sa do wana me sa alo ka se muambo e plano kanyi ma me nai once me na ma do glass e mun shimi sa mana wo me na na motete yo dog be ya no ama yo da se papa mab na wa ma no so mab na nyume ye mo adwo mana ge yenya yo yenti o ma me e ba cho me so me se bi sa se wa na wo esro no enti na wo so me etumi ya me ya wona ya de alien 1 year wona de he the night right so she left start esro no enti na wo so no okay ya da say ben so ahoma no so ben anyume otie nkan ye mo adwo yenua yo yenti o apombo ko de nyame adomo yeda nyame ase na doc ka no o se wo mu symptoms bi saa ben utie ohu wo so dia be delay ya pa o nti no na ne me ka ne se o se wo hu sa symptoms na na de wi o ka se wo hu ne dodo a na se eye nsenkyerene a ma we hu bibi saa nti na me pese me hu se wo hu but enya dodo a any effect like any do cause stroke no ana se wo hu ne dodo a ina ebema like where so sense say pursue for stroke afemu yo yada say papa Jacob nso ahoma no so Jacob adwuma tie nkan ye mo adwo me josu o mi ni aba mami papa enti o no me da ma te ba na mo ma bi ma shi me papa eh se me o ye steady Jacob ahoma na te ko nti ye mfa course no nsi ha na dog nyi ano na your question ba ku bi nso e bese de de okasa e mani de atwa to no ben no na okasa me se ohunu na frequently ya de ntia me kasa no se ye wo se bia nipa de sani se wanna watena sekra na wantena se yie so ho o sitting position no enye very good enye convenient ya e betima mo ati pins kakra e wo ho ana betimi ama ho na ye nammed e bia enam se wantena se yie ntia ma moja ntimi ni afrusa ne nkoho that part of the body no nje no sa na betima mo nya numbness enye no ne ye ka se ne nipa na nya anya ayi no obi okra na wote wo se de meme no wote wo ya yatena se sitting position ye very good yi kura no in fact osode kura na nananse no na ayede ache no ena na meka nse eno no na se wo nya no the frequency no e wo soro enye se bia wo ye watena se na wantena se yie bi ena de saade na ayede aba enna na me pa kire na ma bena nso de no ma bena ono no kan se ne right leg no esoro ntini na eda so yani yapa be 1 year ni yes no mintimi entena hanka se a sign of stroke and as a stroke because yawo yade so wo ho a ntini mu yade bibire wo ho arthritis wo ho rheumatoid arthritis ne san mani nyina no nyina wo na se
yawo intinimu yade anase dompemu yade so kra so ho gout kra so ho but ni nyina no enya ade a ni nyina no sa yade we intinimu yade we kra no ni nyina so betimi ayede a paralyze nipa so hu amreko a enye yade e fence stroke intini nyina mu no ontu na mo so betimi ayede akọ ayaresabia na the first caller no so kan say ono bia yana ne fa bi adwodwo so sinema be na ne nsa no enti no sa adwodwo ye no ho no meaning say that part of the body no a etadwodwo no eno na mpem bebre no ya de stroke no ba ho no na abonse ya na ho na ababa ye fete that part of the body no enti de bia wo say won sa we say no na adwodwo ana say o si obi su ka say onya pulling pains and the pulling pains happens to be one of the causes of stroke ye frequently so hwa bonse wo nante a na say muscle push bi ana say wuntini mu no etwetwe unya asede ya so wuntini mu twetwe ana obi okwa na onya movement in the body asede de mo bi na mo hunam dua ni mu so hu ase mo bi na mo hunam dua ni mu keka na wedie ni mu ene nyina so etimi kokoye science ni bia ni nyina betima kire wo se wan hwe ya de fence stroke no obetimi anya nenam say stroke no say music kan say obi obenya stroke bia no ida say pressure no ebe be ka ho ida say pressure no wo form ana say wo so no nti no bo se timi ma wani so den ebirimu bo se na wakoma ebe o peri na wo yamu ta ahyew wo ho a wo da wo ntimi na okay dog yan hwe ni treatment so bi nya stroke ani da so ho na mpe bebre no ana gina the type of stroke adi pani nyaaye and the severity of that stroke no obi wo ha obetima sane yade be wie enso so no be wie no na woka ne nan mu enso na ho ato na wie o enso so no wantimi amma ni position e wo tie no anya saa wantimi anya ne saa nti wo so nante a bo so dragging the feet bo so dragging the feet kakra na wo twene nanse ebi mo de no so ahu anaso obi wo kra na bo se ne nsa no na wadi dem kakra enso na stroke no na yede obaka say bi a that time no na wo ye okay enunti no egina the severity of it na stroke yaresa no first of all before betima sa no also hunu ya de cro ya de potin ya de sa ya de face stroke ne baaye se pressure no nti no nya sa de a obetima nya occurrences enne wanya ya sai ma na firi wa wie ebia 1 year 2 years time no obetima sa konya ya de face stroke no wa hunu the cause of the problem no dia ene na say ya de no na edus nti also hunu the cause of it say your pressure na de baaye say your diabetes na de baaye say your nerves na break it down say your lifestyle and sanom ne exercise ya wonye ni nnuane a wudie na mmoa ne saa de no a you need to be able to make sure say what's our lifestyle no and na saa pressure no so no you need to make sure say well who the cause of it e make na free wa you need to be able to manage that situation na ma pressure no nye de enkosoro bebre biem ma nkonya ne ukonya ya de fence stroke no apart from that no o hwe de o manage anase o yi the cause of the yade na free ho no ehia say hospital bia sa stroke bia no ehia say omunya physiotherapy department if you say obi wo na mild one anase transient ischemic attack ni bia say ni pere say ni no mpemebire no an so oba na wo de ne fa machine mu kra na wo manaduro mpokra no a obi wo say me joint obi wo kwa no kra pama na ye de eba but wo de ne fa sa machine wo de bi o da bi so o gina bi so circulation na moja ni timi circulate ni yi no a it no kra instantly timi burning down the cholesterol no e ma say ni pere say no obi wo kwa no o free hospital na kono na wo ja no poma ekra e wo ho enti no eno no so ya de e o enti stroke yaresa no eja no ma be en so first of all make sure say aduane ade yade de ba ye no ma the cause of it na free ho secondly no ennuane a wudie no ennuane a eye nutritious ennuane a enye no nyina bi wo mu ni nyina wo mu unkonya bi mmoro so na fourthly don so hu eno so no sa exercise so hu exercise ade very important pa enye physio kura no a enipa de seni wasore na pa na 30 minutes kura na wo ye o joge kura kwa aba no a ma moja ne timi ade etimi di afusa no na de twato kura ene se obenya enough rest ne de lucky yes se won rest here so hu pebebre no ano obi ho baka se bia meta ma me de rest no isua obi ho sa ne de kura dose so no nya rest no rest here adwendwen odam because obi da ho no phones we kura no anase whatsapp wada ho ebia the whole day wan ko ba bia so whatsapp cheze whatsapp enti ensam a wo tie ene ayi nyina no stress no enti even though wo ho
but already no just wo kra no why say obi a enka wo de kwa adwuma kra kwa adwuma enka fa so dog am say bibisa question bi about ma dodo ofa ono obehia dodo no Paul say bisa sa question am say wanti ni oba so onyam nti ase ofa o yes sex bebra ya say it be ma stroke yo de me kan se eye wa hoden because bebre ye no ya na this definition no eye difficult say the doctor bia betimi I define it because obi ahoden say obetimi no oba akomiensa na hoden obi de no one owie a ne dia no wa de hwan kro obi de so obi betimi akọ 4 ai ujeja no a obe wa mpisi no oba oba eno salo solo eno so ho so enti no se de obem na ya abro so no se nipa no efa bibi o de aduro bi na ye saa de no de a ene na je den na ekobo na de anya kora no se wo de tim obi beka se oh ya na ye taate se obi ha wo se oh na me na oba ehia ena menya stroke no nkom na se enye sia na no oba ni sia na de saa de fe stroke no ba ye na de wo fa ya asa na ni be sia na se ya de bi down the line course no e bia pressure no wo soro wo number 200 over 120 na wo sen so obe hwira to from this year na say wo ahoden pressure no da no e da normal o sugar gina no e da level why exercise e wie what did bema anajo wa nkodi di fufo bebiri anse wafu I don't know e di fruit no nkon ba enya de a sex happens to be one of the causes here because sex in itself no exercise one day say this e di ho nkomo yes benefit e wo no ya do be board ahoma benefit e wo no e dawson e bi say exercise here benefit e wo de e wo sex mu no yes you can go say no one hwe obi be nanyum obi bewu amefa no moja duro anything na say enye na abefo e condition ne fan ya ba ne nkono ba enka wo ni oba akra hia wia mu nyina no asede ya hwie nsuo egu nsuo anase mfanse bia nipa watena se bia be 4-5 years na ono obi anhia ye na ebi o hyase no oba ahia na one oba a one be ma ahia no obawie na asede ye wo nan wo sire mu ne wo nan ne yino obaka asede ya bro no it tells you say exercise pa enna wo no bebre hormones bi a security say ene no nya ho nkomo nye bi say oxytocin ono ye depa ne ye kate ye kura ye nya awe ye asemu but enche ye de ebesi ha na afi ya to so but dog na before ye wo break ni edi nkomo bi exercise ya wo kan kire ye nkakra na wo hwese de frank asempa ne ebi gina ha ya me so mete he tambe na omunya akwa ye exercise no ba na wo ka bibi se nye se obefura akwa ebiri bi ko no so enye exercise no se ebia abonten wo be kwakwa ye eyi ni wo ho anase wow dem na se wo corridor kra no wonya skipping rope wona kwan na sa skipping rope ni bia obetimi atobi otobi a anopa o try say wo de ma target say bia me bob 100 o boss ade no wo say wo yes ade no a wo say initially no wo bob 10 na bo say na na wo yemre but bedu mebi no obetimi abo obetimi gina na fa bob 50 to 100 ya won take we kra ene na be kira wo say wo ye dey now we just wo betimi press up bi o ha bi a ebi on timi nya press up betimi press up squatting ne ho enti no na really enti say once in a while na say bi a one Sunday bi na adwuma betuma ma ho kwan na wo be ho mi ofi a na ebi a why wadwen say bi a wo be call road walk bi a da be du fi ntem so no wo hye wa yi kakra empontem ho no a wo nante kakra hyew so a ubetuma sweat kakra oba ya na obe wash down eni nyina no ya ade a exercise ya kan nye na really say bi a obu a woni sika obekọ gym ne ho nkọ ne ba eno nya no nko an hia wa obetuma ye wade ofi a ebetuma ya de aboa na wo ye saade ni nyina na wo hwe waduan die so eyie pa omo kọ gym walk wie be we kwe ne ade ensan kese no ye and they said na wo wie no asa poison system no obu a owie no a said na bebre ne ye no for life enti wo kwa kwa abiri pipo
nti ofro be report no ba ye no na je say ene oba ye nsa no twetwe oba ekwekowa yi na jubilation wa sabe poison system no kra nti ene ngo anya kra nke ye nti ye no ne ye hwe aduane die ye nkasa me ye nom nsa na nsa ne be nom kra enye in moderation ye nsa ase ye so a ye me nsa ase kra do be ka say nsa hia wo system ni mu enwane a ye die no ye nyansa bebre kra wo do fa number no mo number obetimi afre ye 0244 86 70 68 wo frɛ sa number ya for enquiry bibi ha obia 0244 86 70 68 0244 86 70 the little number 68 mero wafo do aka no akoma akwa o wonti wo ho ba endpoint when you 10 years asa mo ye bibi yes ye 10 years no anniversary ye di ye 10 years anniversary na de ye ne say ye say ye memma omo prostate problem free screening oh sir to ye be ma na wodunso abema mo ye wo ya mo hyehyewo wodunso mu apan bi do wahu so be ma e fon obetimi atu anamo be ma so etimi fon ya e was ene be kan say penile atrophy asa mama na bi dia fon ne nya we o bi dia fon ba wa nu say sitie na won za fe die e ba fom be ma bia nya ya anka de tie sa na obe maintain no na mom no anya kese anka ho de a maintain it ena emma no so no emma awon pa awo oba bi wa se me mense mayie me mense ne ba yitum ma ya se we me 3 months minya menses anase obu okwa wonya hwe but ofele said that chen obawo obase on checking awudie mu kra da obetimi so aba for all our branches ni nyina endpoint branches ye wo Ghana ha nyina no ye free screening no e de ama ma nyina as part of ye anniversary na ye no enti number ni bi em ni 0244 86 70 6 dog no ye fancy hana Dr. Luwate de all ni nyina ma na number no kwa no de beto eni edi nkomo for stroke ho on 10 years anniversary and wo ye free packaging de nti ya boru aho na so ye hwe oni e se nuro na bam de de abeto so me de afia mankwa tamaklo na thanks to you computer clinic ye do ma se papa Samson and mosquito coil so yada one more ase Frank Asempa yada se AB yada se Sarah Opare ne director producer Priscilla Naman yada se I can so a boy and Paul kafra Paul ne boy yada obia se set designs and ne light and sound ne obia nyame shramo Esther Ann Mrs. Awotwen so make me up Suzy Sika Boutique Obaku Ventures yada mu nyina ase da se ne nkwane ahode ho ha ebehia